Koenei te hangarau e kawe ana I te mana motuhake mo te iwi Māori ki taumata kē. Ko tēnei kaupapa o te Pā Tūwatawata e whakahoki ai te mana o te whānau ki runga I tā rātou ake raraunga. Nā, I runga I te whakaaro kei ia marae, kei ia hapū, kei ia iwi, tā rātou mana kia takina I tā rātou ake kawa, tā rātou ake tikanga. Ko Erena Mikaere o tūhaurangi Ngāti Wāhiao me Ngāti Whakaue. He kai tohu matua o te kaupapa nei, hei tāna, he taonga tautiaki I ngā raraunga o ngā marae, ngā hapū, me ngā iwi, mēnā e hea ana rātou ki te pānei. Anō nei I runga I tērā whakaaro o te kotahitanga, kua whakakotahi I ngā rauimi matahiko, kua whakakotahi I ngā pūtea, hei paenga mo te katoa. Nā iai ki wetahi ko te kotahitanga te ara te huarahi ki te mana motuhake. Nā reira, tēnei ko te Pā Tūwatawata hei tauira. Whilst we know this is going to be fundamentally important to future-proof, right, our iwi infrastructure, the continuity of our consciousness, it's also probably ultimately a taonga that we are giving to Aotearoa. Ko Kirikowhai Mikaere, te pauārahi o te Kāhui Raraunga, hei tāna kei te ingoa tonu o te Pā Tūwatawata, te whakamāramatanga mo te kaupapa. Because in this ever-changing artificial intelligence, Gen AI, digital transformations, who holds the data and where it is held is paramount. Ki te kore tēnei Pā Tūwatawata mō tātou raraunga, he māma te rā weke mō ngā iwi o tā rā wāhi, me o rātou kamupene whanako mōhiohio. First and foremost, obviously, we have a particular bias and we're unapologetically privileging our iwi data, our Māori data, and doing that from the ground up. He pūnaha pina tēnei mo te raraunga. Nā, I runga I te whakaaro, he taonga te raraunga. Nā reira, he pātaka tēnei, hei tiaki I aua taonga. Ki te tiaki tātou I o tātou anamata, me hanga he Pā Tūwatawata ki te tiaki I o tātou raraunga, hei rā weke hia. Mai o hapānapa, Aukaha.